Gampang. Yang jani sangat sakit pasien nih. Dokter itu pelajarannya karena sudah lama suntik pasien nih. Seger lumayan hasilnya. Siapa balian nih? Balian sing bisa nyung. Tapi kapa-kapa yang pasiennya longan dek suntik nasi. Tapi Bang Nawang yang tadi dokter itu tidak sembarangan kuat-kuatan dokter. Si dokter. Oh. Dokter apa sih? Setelah dokter umum harus silakan belajar lagi. Oh, madan dokter sepilis ada nih. Dokter sepilis. Ane khusus menangani penyakit. Spesialis. Nah, sepalis. Ah, spesialis. Sepalis. Pertama. Oh. Dokter spesialis kulit. Oh, menangani kulit. Bagian kulit urusan ini. Oh, kulit sampi, kulit. Asing kulit temu. Oh. Ada kedua. Dokter. Spesialis. Apa? Spesialis bedah. Oh, bedah. Oh. Bedah tulang, bedah rahim. Sing. Man. Bedah. Bedah Kayu, bedah kelor, bedah hijau, kalden lah kulit. Bedah. Ini saya lagai dokter. Ane ketiga nih anu kewa pelajaran. Apa dong? Pelajaran dokter bagian ilmu saraf kewa. Saraf. Berbahaya. Saraf tuh otak artinya. Sing. Man. Saraf tuh kewa pelajaran. Adi kita. Belanda paling jajah kewa nih mental harus dukung. Saraf. Saraf macan, sorok gitu. Saraf macan, saraf motor itu sih. Yang cang balian len. Oh. Balian lu ada di Bali. Lu. Oh. Ada. Balian putih, balian selam, balian pengiwo. Balian itu ada tetlu, ada putih, ada selam, ada pengiwo. Nah yang Bali. Ian pengtawang ci balian putih. Balian putih. Asal ada misi cebleng-cebleng awak niko kati itu balian putih. Bulenan ada itu. Oh bulenan tuh. Yang balian selam. Balian selam kemar siam. Jak kedua. Sing kemar siam. Siam oli jak siam kopi. Selam bayar. Ben becek. Balian pengiwo nih di Bali papat ada. Wah itu ayah tuh. Oh. Balian pengiwo. Pengiwo nih di Bali papat. Contohnya. Iwo tu, iwo de, iwo man, iwo tut tuh pengiwo betul. Tungurto ada itu. Man. Irago ada jadi dini di peseraman. Benang iring dani jero balian. Balian. Ah. Jadi. Irago botain masih melajain. Ah, jadi. Baliannya ngon gai. Coba malu. Bang Caro ngari karya ilmiah ngenen apa sing ini? Jero balion. Nah, ini bojak sekon balian. Mulu sekon melajain sastro, memang pesungnya mengening. Balian ngidam. Balian kepupungan. Yang abot tungkat. Tungkatnya noleh. Adi soleh senja tekan angat tungkat itu gis. Matanya tuh. Kau ke Ci. Bok. Cekengken. Hati ngidem baliannya na. Liwat. Memek tuh jadi balian. May bungot nih. Oh, maruane cuma aku matan bebek kan. Mate. Oh, ternyata di tongkat ini mata. Ya. Jak sabar tangan dong kan. Tongkat sabatan.
Nah, Ijo apa nih? aja nuduk pengedokan kuluk lah ini. Wih, Apa? pengedokan kuluk. Bani Pramada kentung kadene. Nggih, Pengetokan kuluk. nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas pok pas. Di bini di sanur ada nak ngortang tungkat ini pengedokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap-siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit jangan nyerap kuranan cine. Kadene taluh busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Nabi niki. Oh ye. Ye ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Nabi. Naga taksaka. Oh. Ijo ada takut. Ah. Kadang ci main golep. Oyong, ien gitu sing ada nak ngugu. Ijo nak ketak saka nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi beda nak lemu. Kadang jero balian bola golep nas tiang ini. Niki mawat madan naga tak sake. Tijane makado nak ketak saka nih. Dal tapi yang ngenen Benar. berubah ada uling madan naga sak sake jadi naga tak sakit ada. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak ketak saka. Ibi masih loma yang dari kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Iya Pak Rapi, nge, ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Uluk belang bungkam siap jadi caru nih ke ya. Nge yuk. Aduh. Sombong balian. Api sabata. Adi balian Tiun aku. penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadep kuluk. Ada duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi, Fungsi HP ngangon nelpon kudang. Wah cepok nelpon sabat. Kuda. Duh. Uluk. Saja. Sajan kudang si api hidup tuh. Oh hidup tuh? Dan bisa sini dianggu. Si jak 2 mareng ortang balian ajak dokter dan macam-macam Ci. Nih balian subuh wayah. Wayah. Umur nih ratusan tahun. Ada bos muluk nah. Nih akah gigi nih bukan dipesu kan ini. Lengah jenggot ada itu jenggot. Kadang cang akah gigi. Secara jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, Bidan. bapu jenggot ini muncul bu. Nah. Bok yo muni Hah? tukar. Oh. Bok yo dadi main jenggot bapu ditu. Lah. Ini bu. Apa? Adiwo. Bapu balian. Oh bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero. Oh. Benar. Kan tidak mas Mone mengkeluh belajar masih berilmu segala macam kanuragan. Latihan subuh. Latihan bangsa kena. Bang tawang kini dodane kau witak dan kau wisesan jero baliane. Adi carung undang leyak nih. Drama nih kesangsot nusnya. Oyang. Sing calon arang. Tugas nih nak bedini kerauhan bapu ngajak tuh nah basang nih. Oh. Macam-macam sih. Yo, kamu baik laku. Adit buat berkerau kan jadi. Koden. Onen. Nyobak ilmu. Dibi dadong dia sing yang ilmu bu kerauhan dibi. Kerauhan kredit pegawai bank kerauhan. Itu tekainna danet. Oh beda tuh kerauhan. Ngeregepakeun jiwa permana. Anu ngalakeun kanang bayu sabda hidup sida jero balian. Wayah. Sigri. Wah. Wes sakan sakti balian ini. Iya nanu ngelarakeun kanang neluk nusdi nara. Oyong konen. Oyong. Maksudnya ikan nih. Jelek-jelek payah ya. Oh, percaya ya bapak percaya. Berarti sekan ben 15 menit mati gini. Buk Tenang.
Tenang pokoknya tenang Ji, 15 menit mati. Nah, jadi Jang ini. Gen. Udah. Bauroin bapak. Sabun. Mantrane pada bang. Sabun. Contoh tes. Lama teng bini, lambat mani cepet teng dek ah. Coba cek di jantung tuh. Coba cek. Mau mati. Mati. Wah, muet naren. Yo, kamu aja lo balik. Adi ada bangking bangun seret, bangun. Jadi cara balian coba coba. Buru coba. Ijung idang cek ajak duangkep kesaktian mulu. Ayo idang. Capah jero balian. Oh. Kadeane yo kan bisa. Om sampurno yo gudang garam yo. Haji Samsu masih kanggo. Roko. Hah? Roko. Oh beli nyemak. Oh mandro nih. Oh merakdo tejo sarwo kelesu celano kelesu rok kelesu. Tuh pelajaran guru ngajain tuh. Hah? Ada ajain ke guru tuh. Ada guru? Oh. Sing tadi ngorang, kemik-kemikin. Dong hujan tuh. Jek sing idang tokeng ilmu nenek ini yang sajong idang ngebakeng jero balian. Raden Kian Santang. Ya! Jek singkel ngidang. Hati kalian. Bapak. Jadi itu bang, itu. Apa aja misi tas balian nih? Boy, liu misi bes di depan, dom. Jangan bedekan Banji, jangan nyedrum kan? Harusnya jangan liu mana nyedrum. Pada 5.000-an kan 1.000-an kan Banji? Bali ada berbekal di aja. Wow. Jadi kini cara persiapan makan. Jadi sekondan pamungkong balian mati rekam lu. Kamera nih. Bang Den mati baliannya sangetan sedurung uang baliannya. Aduh, mat wakil ini weh. Uyang-uyangan tenas baliannya udah pulas. Konen bangun. Oh iya, uyang-uyangan nasi. Bukan latihannya kan konen bangun, nanti jadi bangun. Nih nggak masalah nih. Weh, pes. Bah. Dedomo. Adio nyang kaya nih. Aduh, Dewa Ratu. Misi kain sutra warna merah hijau ya nih. Apa tuh? Hilang. Ada janak misi lengis, keris gitu. Apa nih, Pak? Jajo. Berarti balian merangkap tukang parkir nih. Pepet. Nak bumi gerit. Ada nak melasin kucing. Kita masa seharian 5.000. Macam-macam. Lacur sana di Tutup. Do depet ada kalau deke. Oh, kalau Kena. Gopo. Golek itu masih topok. Ci ngerti. Ye, artinya, ya nada nak kepuro kini dan lumane ke dipuro nih dengan bungkung nih ketarang, itu maksud ini. Oh gitu. Ngerti. Mumpung dia bidadane. Niki jero balian aneh hitam dijebol boleh. Oh mirah, onyo mirah nih. Oh mirah. Mirah ngemang. Ya nih kewah ngalen nih. Dijebol boleh. Nih mirah banyu. Oh mirah banyu. Oh. Fungsinya dah bangi. Ngegen. Amang kucit. Nih. Ampun. Nih. Ini ada kunci kompor. Merah tuh.
Nih, de macam-macam Ji. Nggih. Tugas jero balian ngulapin di Jumah nak sugih metingkat 15. Jakarta nih. Nggih. Tugas tu memandera. Oh, ada angin ya. Kabua. apa Su? Bom ada. Begitu. Nih bulung cus. Api nih kau. Nyamut. Bungkung. Bungkung apa? Penguncian kompor. Selang kompor tuh. Dia sombong jero balian. Dikit. Nih jingakin kesugihan dia donanya. Yen nih man ngenen gidat jero balian kedlun. Ajem-ajem. Mencing apa kini di jam ane. Nih, ane paling gede. Di dalam. Di pura dalam boleh. Tuh di dalam. Nah, ya tuh di dalam nih. Nih. Di dake nih. Oh, pantas. Mani kudang bungkung Cina. Tadi gitu. Coba ngain nasi belengar. Aduh, nak mau bisa niki bungkung dia aja niki. Di balian. Batu akik kuasane. Betul. Di balian. Cikudung apa bungkung? 6. Di balian kudung. Saya nggak ada berguna. Toleh. Main. Toleh. Balian main. Gambar, tepuk gambar. Apa nih? Rahwana Melai Bang Sita. Sing misi. Rahwana Melai Bang Sita. Bukan. Batu hot mic duduk sini. Rahwana Melai Bang Sing Sita. misi sing ordo. Sing ngerti isi itu beplai bangok ini Rahwana kan sing tu ngoyong dini. Gitu artinya. Liok. Hoyong, Hoyong. Sedurin langit sepedenin tanah. Mati bisa. Kan saya nggak ada teke ya lengah. Dan tanahnya mati. Nih jak balian emosian kini nih. Ci udah hijau Ci. Cang. Li Bang Li. Ini baliannya udah hijau. Bang Li. Ci. Paduh li Bang Li. Kini bau cuman Bang Li ini aruh dewarat. Sing taen dadi raja. Sing taen peluasnya payan sugite tiang pada di raja sing cocok enak. Tiang pemahan dari raja. Raja. Nak mau balik sing ada. Raja apa bungutnya mau pepelan gini nih. Aduh, tumen jani cang beci janji. Nah cek jani cayang benyap song igal bani mencai sing makisi. Gue saji itu ngawat. Ngomong-ngomong cai-cai jangan gue saji. Jadi balian. Ya. Jadi Betiang, Bang. Bang. Akan sangoman berdiam jadi bohong. Sing bani nyabang aja cah. Ada gitu. Cang koordinator. Ya jabang. Sing jabang sing bayar cang menyap nih. Ada yang mulai ke Bang Lina. Kini. Mapan subuh duang tiban jero balian sing kain man pasien. Jadi kini. Pinunasi je. Itu di pemerajaan. Aduh, paduka betara di tiang nunas. Sejewengkon jagat di ini pang mekejang jahat munik lem. Adi penggelam. Ke tiang nunas je. Oh gitu. Ian subuh nyak mekejang masyarakat di gelem. Cai panen, bapak pamen, cai panen. Ben mani cai keluro kang jero balian tadi dagang badai. Tadi gitu. Di nunas pasti kemu kemerajanan. Kemudian. Ratu betara pang mekejang anake mati pang lais baden tiang. Ingatang tuh pemesan jeruk. Ya dari dunasan sih dunasan pengsugih. Nah kita jero balian nih lagi. Kalau kini zaman jadi nak engal nak tersinggung. Adi gedon. Ingatang bapo nih balian pendo nak. Balian apa ulang pendo tuh uluk-ulukan umpamane. Balian-balianan. Oh balian-balianan. Ien mobilan. Ien motoran. Ien kurenan. Bener uluk-ulukan maksudnya. Ien topok kan nih. Ien kupu-kupu. Gua bisik. Kupu. Mulu ada nih kupu-kupuan. Paksang pang tadi bang. Jani mapan subuh panu mayo galah. Buka tulisan itu ane uling kloset pang di open lah. Adi kloset ini maksudnya. Aduh ke WC tuh. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti bandengan. Kloset. Hei, kembalian apa? Kenane pujago. Milenial. Bang nawang bahasa Inggris kloset. Kenane bener. Irago pengang nasing aja. Kenane bener pemesunnya beli. Aman pemesunnya beli. Jadi jero balian di Arab kija pemesunnya. Arab klot. Pang sing beli jadi Arab pang kajo win. Kan sing beli pemesunnya. Kajo masih. Open buka. Open. Iya ada pasien ingat tak? Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh gitu. Diragep bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah. Ini malu ien cing idang keraukan, mapan idang melinggih itu.
Iya nih, bapak curiga sebilang melingeh dini nyerot seret. Sing tadi nganggo topong. Dan Betaro melinggih Riki. Menapa? Baru Sangyang melinggih. Sangyang licin dan. Coba. Nah, itu dua ke Iya ada pasien. Tinggal koling. Coba keraukan. Tinggal koling. Iya terus. Nah, WA apa nak? Apa bang? Nih, kegiatan sebagai seorang asisten. Irago malu nyemak kayak ini. Oh, Maru Bang Balian. paling tidak rubah sikap. Kalau bahasa sarene liunan Irago malu nyemak. Ada nih pendidikan Balian nih. Benar. Man kali kaya. Di asane pada nak teko nih. Pada teko. Kuluk memakalukan. Jadi ada nak teko. Nah.